ئەگەر پێویستیان وانە لە بەرزان پێشدەچوونەسین پێشمەرگە بۆ شنگالێ و کۆنتترۆلکردنەوەی بێکجارێکی دەستی چەکدەرن داعشێدا و ئەف چار هەیڤن دبن دەستی وێرەخستێدایە بەردەوامە و فەرقێزیێ پێشمەرگەش بۆ ڕووداوی بەحسەوەی چەندێک کرد و گەلێک تاخ ژالی هێزێن پێشمەرگە بە هاتنە کۆنتترۆلکردن لێ دنەهادا شەوە بەرکی گەلێک ڕێوجێ ژالێ چەکدایان داعشێڤە هاتبنە یعنی بۆمبین ڤەدانایی هەبن لەوما تیمێن تایبەت باڵگرتنە وان تەقەمەنیان دبەرەکێدا پێشدا دەچنش بکو کێمترین زراربەر بە هێزین پێشمەرگە بکەوە هەروە بەحسەوەی چەندە هاتیەکردن و تەنێ سێ کەس دوێ ئۆپەراسیۆنە ئیرۆدا کوێزین پێشمەرگەش بۆ کۆنتترۆلکردنا شنگالێ ئەنجامدانا سێ پێشمەرگە بریندار بوونە موسە ئەحمەد جێگیرێ دەستگا خێرخوازیە بارزانانی لە شێخ شەرفەدین لە مەزارگەهێ دیگەلمەیە برای تلفنی برای موسى احمد دنباش هالیکاریان و بو خلکی سرچه شنگاله چه بون؟ شیفا خانم نوکل سری چیاینه مشرفدین هیلا عندك هالیکاری ما ملویر هیلان و هم نوکل گشتینه سری چیای شنگاله املوی درینه هر وکو مدهی راگهاند کو پشتی بانگوازه جناب سروکی سرپرشتی راستا و خویا جناب کاک مسئول بارزانی کو پراستی بردوام لاین انسانی وی خلکی تایبتی او خلکی کل سری چیای مانه از هزراوی دابونه بردوام آلیکاریا مکریه که ام بشین ریکه که ببینین بو گهاندنوان آلیکارین انسانی بوانا وکو همزانن او جارا پینجه آلیکارین مدگه هنه سر چیای شنگاله لیوی جاره آلیکاری گلک برفرهترن و ام ده حول دین تایبتیش اوفیسا که تایبت یا دزگاه خیرخوازی بارزانی لوی دریوکین و کنتاکت که بهیز هبید گل همی اوفیسین مین دزگاه تایبتی دوهو که کل بشین هرچی احتیاجات دوان هنه روزانه بوانا دابین بکن آلیکاریت ایروژی ما حول 200,000 لیتر نفتید گل خوانینه که صبحی 40,000 لوان دیگه نسر جای شنگاله دیسان ما کان بوانینه که مال بمال سروانا دابش بکن ما 20,000 کیلویت آرید گل خوینانه ما جبوی 2,500 خیزانه وجبین خارن حاضر کرنه که پیکاتیش برنجی ساواری معجونه طماطه زیته ما بطنی 7,000 بطنی گل خوینانه ما چوله او طباغت بچوک بو عائلات گل خوینانه بو 1000 عائله مد گل خوینانه برس موسى احمد آلیه تندرستی و چه آلیکاریه که وان یعنی وان آوارین سرچیا کریه افرو پارزگار حولیر گل ما آلیکار بوه بو دابین کرنا نفتی کو امشان آماجه پیدا 200,000 لیتر نفتی دابین بکن و پارزگار دوهو کیجید گل ما آلیکاری بوه کو نزدیکی 20 تیمن به هوار هاتن گل مدانه امبولانس و دکتر گلوان دانه پتوین سرطایی گلوان دهنه و بلیل مجی دیسان لقا هفليري يا مانجا صورة او آلیکاری او شو دهنا دابشکرین یا صبح یا کنگی خودی ایشاف برنگیه و هواجی گرگ لویدری صاره دستبهی جلس دیه کازو ام دی دست دابشکردن آلیکاری کنگ گلک سپاس بو برس موسى احمد جیگریس سروکی دزگاه خیرخوازی بارزانی برای تلفن لسرچی شنگال دگل مبو کو آلیکاری گیان خلکی سرچیا کو نزیکی 10,000 کسان دبن رومالا روداوی لسر کنترل کنا شنگال جالی هزین پشمرگه و بردوام